hey lo mong khom even chu income zong lama ti me ang income na kan nei tu yes. So today also we only have a sticky wild with mango. Any dessert we didn't have today. So do you want with sticky wild mango? Yeah. Sweet sticky wild mango. One. And that's all? Yes. So you got is a mango one, ginger one, and number 7. Som ten en chu thil kan aya kan hi chu ga thian ni ni a income ban to thian thil dinner ani tom chu tuna hianim helama hian dar nga le chan ve daru kan hi daru kan to a kan kai don lo we le le hun pol san program nei te kan la ni a ei to hi tam khop me he lai pot dang mi lam bo ka ri rice thai kan ai ni thai restaurant ani ka sia he pineapple fried rice ଦୁଇ khop me chung kwa ye chao shi khop me we so roi huna ni hi som te ani wena min chu puya he e tu te min treat a kalom tak zet ani okay na he kan pek ho chuk wa kan ho don ni an luom kan tia ma se ma se kan ei thei lot lo ni all right thank you okay nem đâu ngai chi na to sap okay so la so mo to kan da pan le lok so te na kan lot sok ni khom tur nge siam to ro pui don em tro lang ni sak don zai na la than sa au ma ko ve la lom na ka so ma tin kha all right akal ta puk ron tal ve ma cha gom ve chu